Bwana Yesu asifiwe, bene data muri Kristo ndabaramukije. Reka dusome amagambo ari muri Samweli wa mbere, ibice 17 verse ya 38. Haravuga ngo, maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Dawidi aherako yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati, simbasha kujana ibi kuko tabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, aherako asingira inkoni arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Amen. Uwiteka Mana ikomeye, nguhaye icyubahiro ku bw'iki gitondo duhaye tukaramukaho turi bazima, abandi ni umugoroba. Turabigushimiye, ni wowe ubigena. Asante kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe. Ubane nanjye, ushoboze umurimo wawe, nabo iri jwi ribasha kugeraho, ijambo ryawe ribashe kutugira umumaro twese. Ugize neza kumva no kubikora, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data muri Kristo, abo duhuriye hano ku rubuga, ndabaramukije mwese aho muherereye. Ubundi mbashimira ku bikorwa bitandukanye mugenda mukorera hano, bitugirira umumaro munini cyane. Imana idakiranirwa ikomeze ibahe imigisha, bereye ku bayobozi bacu n'abandi batazabahwema kuba hano ku gicaniro. Imana ibagirire neza. Ndashimira umuntu wese ku cyaza akorera hano. Imana yo mu ijuru ibaha imigisha. Tugiye gusangira amagambo y'Imana. Hano nahaye umutwe uvuga ngo, intwaro ikenewe ku rugamba, silaha inayofaa kwa vita. Intwaro ikenewe ku rugamba. Hari intambara zitandukanye turwana, ariko uko zitandukanye niko n'intwaro dukoresha. Kenshi usanga zikwiriye gutandukana. Mu bisanzwe, mu ntambara zisanzwe niko bigenda. Uko urugamba ruje, haba hari intwaro zikenewe zikwiriye gukoreshwa muri urwo rugamba. Ariko twe nk'abana b'Imana, hari aho birivuga ngo nubwo tugenda dufite imibiri y'abantu, ariko intwaro z'intambara zacu ntabwo ari nk'iz'abantu. Ni rimwe na rimwe zisa n'izisuzuguritse imbere y'abantu, ariko kandi ngo zigira ububasha bwo gusenya ibihome, gukubita hasi mpaka ibyishyira hejuru. Hari intwaro zikenewe kubera, zikenewe ku bana b'Imana, zikenewe ku bamenye Imana. Haleluya. Silaha inayofaa kwa vita. Ni urugamba rwa Dawidi na Goliyati. Ni ukwibukanya n'amakuru benshi bazi. Ahangaha dusanga umwami Sawuli yaragiriye Dawidi impuhwe cyane, ashaka kumufasha. Ubufasha bwiwe kwari ukumuha intwaro ze, kumwambika za antibale ze, kugira ngo abashe kurwanya Goliyati. Yari amufitiye impuhwe, ariko kandi ibyo yazajya kumwambika ntacyo byari byamumariye. Goliyati yaragize igihe abatuka, hakabura uwamurwanya.
iyo myambaro yari ihari, izo ntwaro za Sawuli zari zihari, kandi nizo yaza ashaka kwambika Dawidi asa n'umugirira impuhwe. Ariko ngo kari akaga gakomeye kari kagiye kuba iyo Dawidi za gukomeza kwishingikiriza kuri ziriya ntwaro. Kari akaga gakomeye, byari ibintu bibi byari bigiye kuba. Ariko Imana yo mu ijuru imugirira neza, abyikuramo. Niko twasomye. Iyo aza kubyemera, iyo aza gukomeza kuzambara, iyo azikoresha, nubwo yari gutsinda urugamba, hari kuba ingaruka mbi. Iya mbere, icyubahiro cy'Imana, bakigabanyaga ku Mana na Sawuli, intwaro za Sawuli. Abandi wenda bavugaga intwaro za Sawuli, utukufu na ushindi ungegawanywa kwa Mungu na silaha za Sawuli. Iki nicyo mukozi w'Imana Dawidi yirinze. Icyubahiro bari kukigabanya habiri, cyangwa bakagihereza kuri Sawuli n'intwaro ze. Irindi jambo rya kabiri, ukombozi wa kimiujiza ungepunguzwa kuwa kama vita ya kawaida. Ukombozi wa kimiujiza, ukuntu Imana yakoze ikitangaza, ukuntu Imana yakirishije ubwoko bwayo umuntu usa n'udatekerezwa, utari no mu ngabo, ugayitse mu maso y'abantu. Tibyazamuraga igitangaza cyari gikozwe, babyitaga nk'intambara isanzwe nk'izindi zose. Dawidi ntiyabyanze, bene kurya ko gupinga, ko kwigomeka, ariko yakoresheje ubwenge n'ubwitonzi. Aravuga ngo sinamenyereye kurwanisha bene izi ntwaro, sinamenyereye bene iyi myambaro, sinabimenyereye. Kandi ngo birashoboka yuko zari zimweneye uko yari yambaye, byari bimukwiriye. Ariko aravuga ngo ntiyabimenyereye. Hano habamo isomo ryiza ku bakozi b'Imana. Kama watumishi wa Mungu, hatutakiwi kurukia tu bahati na kutumia silaha za wengine na njia ambazo hatujawahi kuzihakikisha katika kutembea kwetu na Mungu. Kasubiremo. Kama watumishi wa Mungu, hatutakiwi kurukia tu bahati na kutumia silaha za wengine na njia ambazo hatujawahi kuzihakikisha katika kutembea kwetu na Mungu. Yego kabakozi b'Imana, hari ibintu byinshi by'ibyiganano, byinshi by'inzaduka, byinshi bihari, ibindi bizoza. Tuvuga ati intwaro yawe Imana yaguhaye
ngo uje mu bintu by'ibyiganano utaragerageza ubundi ngo umenye yuko bitanga umusaruro mwiza. Tukaje mu bindi utaragerageza mu rugendo rwawe n'Imana, mu rugendo rwawe n'umuremyi wawe. Haleluya. Kuliko kupumbazwa na silaha za kisasa zaidi, tunatakiwa kutumia zana zile ambazo Mungu ametufunza. Aho gusimbira kubije byose, tugomba gukomeza kwitoza gukoresha iz'Imana yaduhaye, iz'Imana yadutoje. Maombi ni silaha. Neno la Mungu Yesu alilitumia kwa kumshinda shetani. Kuna zile ambazo tumepewa tena ambazo zina uzoefu, ambazo tunajua, ambazo tuliwahi kuzitumia. Ni lazima tusipumbazwe na silaha za kisasa. Tunatakiwa kutumia zile ambazo Mungu ametufunza. Haleluya. Hari irindi jambo ryatumye Dawidi ndakomeza kwambara ziriya ntwaro no kuzikoresha. Nuko uwanja wa mapambano siyo mahali pa kujifunzia jinsi ya kutumia silaha. Yarageze muri tere y'urugamba. Muri tere y'urugamba si umuntu azayigira. Habaho kwigira kuna kwaka uwanja wa kujifunzia. Harahakorerwa imyitozo, amatrainingi, hanyuma ukabona kuja ku rugamba nyirizina, ukabona kuja muri tere y'urugamba nyirizina. Dawidi yarageze muri tere y'urugamba nyirizina. Yagombaga gukoresha intwaro yamenyereye. Siho yagombaga kuja kwigira kwambara ibyo atamenyereye no gukoresha intwaro atamenyereye. Uwanja wa mapambano siyo mahali pa kujifunzia jinsi ya kutumia silaha. Viongozi wengi na watu wengi huanguka katika mtego wa kuiga kutumia silaha ambazo Mungu hakuwapa kwa ajili ya mapambano au vita maalumu. Benshi barahagwa, benshi barahatsindirwa kubera gusimbira ku byo batamenyereye, kwigana ibyo abandi batarakoresha n'ubundi, kugira ngo bamenye yuko bizabitanga umusaruro mwiza. Ushindi wa kwanza wa Daudi ulikuwa ni wa kuchagua silaha iliyo sahihi kwa vita. Naho gusinda kwa mbere kuza kuva nukuhitamwo intwaro ukoresha. Kunesha kwa mbere kwa Dawidi nuku kumenya guhitamwo intwaro agomba gukoresha. Ibi byonyine ni ka 50% yo gusinda urugamba. Haleluya. Fimbo yake na gombeo yake 17:40. Haleluya. Ubundi ntabwo ngo yahishuwariwe, ntabwo yahishuwariwe. Abakenera kwihisha, ariko ngo ntabwo yihishuwariwe. Hakujificha kama hakukuwa mchungaji wa kondoo. Hakujificha. Risasi pekee ambayo Daudi alikuwa anahitaji
ni mawe matano laini kutoka katika kijito cha maji. Inawezekana ilikuwa tabia yake kubeba mawe ya jinsi hiyo katika mkoba wake wa kichungaji. Ntabwo yihishuwe ari we. Yafashe ibikoresho yamenyereye by'abungeri, abungeri b'intama. Ibyo yamenyereye, nta kwihisha uwo ari we, nta guhisha uwo ari we. Yahagurutse uko ari. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta kwihisha, uko ari niko yahagurutse. N'ibyo yari amenyereye, n'ibyo yahagurukanye, aja ku rugamba. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Intwaro zisanzwe yamenyereye, ariya mabuye 5 ngo ntabwo byasabaga yuko aba babanje kuyaconga no kuyasongoza. Kubera ko ububasha bwari buyarimo butari bushingiye ku gusongora kwayo. Ukuye imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zishobora kuyaherekeza akamena uruhanga rukomeye rw'igihangange cy'Umufilisitiya. Imbaraga z'Imana hayakutakiwa kuwa na incha kali, kwa maana uwezo wake hayo haukutokana na incha zake, isipokuwa nguvu za Mungu zinazoweza kusukuma jiwe ndani ya fuvu la kichwa lililogumu. Haleluya, imbaraga z'Imana. Yahagurutse ari wa wundi usanzwe na bya bikoresho bisanzwe, ariko yiringiye imbaraga z'Imana zishobora guherekeza ibuye rikajana umuvuduko n'imbaraga kumena uruhanga rw'umutwe wa Goliyati wari wigize igitangaza agasuzugura ubwoko bw'Imana. Uhaguruka ukuri. Imana yabwiye Gideyoni ngo uhagurukana izo mbaraga zawe nteye uhaye ugaya, ngo ndi muto, ngo ndi uwo mu nzu y'abaherezi, sikozo ya vita n'ibindi. Ariko Imana iravuga ngo haguruka nyine ukuri, hagurukana nyine izo ntege nke uhaye wigaya, uko nyine. Tibiza bisaba ngo tubanze tuba abanyembaraga Imana ibone kudukoresha, ariko ishaka ko duhaguruka muri za ntege nke zacu tubona, muri kwa kundi twiyizi muri za ntege nke zacu, ariko twiringiye gukomera kw'Imana, twiringiye amaboko y'Imana, twiringiye izina ry'Imana. Haleluya. W'izina ry'Imana ni umunara ukomeye abakiranutsi ngo bahungiramo bagakomera. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Daudi alimwendea Mfilisti na kombeo lake, alikuwa nalo mkononi mwake. Halikuwa jipya ambalo limenunuliwa au kutengenezwa kwa ajili ya Goliati. Mara nyingi tunaunda silaha mpya kwa ajili tu ya vita ambayo
tutakabiliana nayo wiki ijayo. Hey. Halikukuwa jipya ambalo limenunuliwa na kutengenezwa kwa ajili ya Goliati. Hari igihe rimwe na rimwe uzusanga abantu bazanye ibintu bishasha mu gihe runaka, kikibazo runaka kiba kiri aho ngaho. Lakini acha nikuambie, adui hatashindwa kwa silaha mpya ambazo hazijajaribiwa au kudhibitishwa. Si kenshi umwanzi gutsindwa n'intwaro nshasha zitarageragezwa, ngo bimenyekane yuko zifite ububasha bwo gutsinda urugamba. Haleluya, haleluya. Daudi kuliko kuzitegemea yeye, anafahamu zaidi kuliko kuzitegemea hizo, kwa maana hutumia majaribu ya muda mrefu ambayo yamewaangusha watu au yamewaangusha waamini wengi. Uko niko bimeze. Hari ukuntu Satani we azabikora, hari ukuntu atazapfa gutsindwa n'intwaro nshasha zitarageragezwa, zitaragaragaza yuko zifite ububasha bwo gutsinda. Na Satani hari ukuntu akoresha intwaro za kera zimenyerewe, yamenyereye gukoresha agatsinda benshi, nizo azakoresha kugira ngo abashe gutsinda n'abandi. Umuririmbyi yarabivuze ngo mumumenye mumiyeke uyo shetani ukahenda Adamu na Eva atazindi yirega nabuna turabesha no kuteranya, mutayemere mutakorwe agabateranya. Ego hariya mu Bakorinto ngo ndatinya yuko uburiganya ya nzoka yakoresheje kera muri Edeni ngo yabukoresha nanone akagusha benshi. Dawidi yakoresheje intwaro yamenyereye atsinda urugamba, ndetse na Satani azakoresha izo yamenyereye, izo yatsindishije benshi, izo yakoresheje atsinda Adamu na Eva, n'ubu arabikoresha mu gutsinda imbaga ya benshi. N'uyu munsi hari abatsindwa, kandi Satani akoresheje intwaro za kera, izo yakoresheje, izo yagerageje zigatsinda benshi mu majenerasiyo n'amajenerasiyo, ibizazi n'ibizazi. N'ubu aracyazikoresha kuko zarageragejwe ziratsinda, n'ubu arazikoresha kandi agatsinda. Dawidi yakoresheje izo yakoresheje aratsinda. Ntabwo yasimbiye ku ntwaro nshasha ku rugamba yarageze mw'ubwo ngubwo. Yego, izo wigeze gukoresha ugatsinda urugamba
tukazite n'ubundi uzazikomeze kandi ukomeze uzikoreshe uzatsinda. Dawidi nizo yakoresheje. Ndabona umwanya wacu ubaye, twari dufite ijambo rivuga silaha inayofaa kwa vita, intwaro ikenewe ku rugamba. Abaririmbyi b'ikorasi ngo Dawidi yari umwana muto wubaha Imana, ngo yararirimbaga imyuka mibi igahunga. Yego, hari abaririmbye ibitangaza birakoreka, hari abasenze ibitangaza birakoreka, hari abasomye ijambo ry'Imana, hari abaryize, hari abaryiringiye, ibitangaza birakoreka, hari abiyirije birakoreka, hari abagize ibindi bakora, ibitangaza birakoreka. Satani aratsindwa. N'uyu munsi ya ntwaro wakoreshaga woye kwisuzugura ngo upfe kuzana ibintu bishasha by'inzaduka bitamenyerewe. Nimba ushaka gutsinda uzumenya intwaro uhitamo ku rugamba uriho, izaguhesha kunesha. Mana, nguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya n'iri jambo duhaye, udufashe iby'iki gihe biyobya benshi, bishuka benshi, bikura benshi ku murongo no ku ntwaro bamenyereye kurwanisha. Biturinde maze udushoboze kwiringira izina ryawe no gukoresha intwaro waduhaye ku rugamba rwacu na Satani. Ugize neza kumva no kubikora, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umunsi mwiza, abandi ijoro ryiza. Imana ibagirire neza. Mwari kumwe n'umwungere Kennedy Bunia muri province ya Ituri, Kongo Kinshasa. Yesu abagirire neza. Tuzakomeza ku munsi w'ejo, Imana nibikunda. Yesu ashimwe. Bene data muri Kristo, nongeye kubaramusa. Reka dusome nanone twasomye ku munsi w'ejo, Samweli wa mbere sura 17 verse ya 38 havuga ngo, maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero imuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Dawidi aherako yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati, simbasha kujana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, aherako asingira inkoni arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Amen. Uwiteka Mana ikomeye, nguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya unongeye kugira ngo tubashe gusangira ijambo ryawe na bene data. Ubane nanjye, ushoboze umurimo wawe, nawe iri jwi ribasha kugeraho, ijambo ryawe ribashe kutugira umumaro. Ugize neza kumva no kubikora, senze nize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, turakomeje gushimira abayobozi bacu badahwema ku manywa na nijoro gukurikiranira hafi ibibera hano, kudushyiraho gahunda nziza idufasha mu buryo bwose. Imana idakiranirwa ibaha umugisha. Dushimira ababa hano kenshi kandi bahakorera imirimo itandukanye, basenga, baririmba, bashima, bakora komantere ku ijambo ry'Imana riba ryavuzwe. Imana ibaha imigisha. Rero novuga ngo nabo twabanye, hari abamama nabonye b'intwarikazi bagize komantere nziza kuri iri jambo, n'abapapa
azatugirira neza muzehe pasitori Serende, imana imuhe imigisha. Umuyobozi wacu pasita Gedeo, imana imuha umugisha. Babyita ngo incamake, ariko kandi nza mbona ari ni ukubaheza inyigisho mu nyandiko. Abavugabutumwa batanga audio, nawe akaritanga mu nyandiko kugira ngo abantu bose bafashwe. Imana yo mu ijuru idakiranirwa imuhe imigisha. Rero ubwo dusubira inyuma cyane kugira ngo tubashe kugera ku bindi by'uyu munsi. Iby'ejo birahari, twabivuzeho, n'abandi bene data nyine bagize komantere runaka bakora zo kumvikanisha cyane ijambo. Ariko umutwe w'ijambo dufite uvuga hejuru y'intwaro ikenewe ku rugamba. Haleluya! Duhora ku rugamba. Umukirisitu ni umusirikare uhora ku rugamba. Rero natekereje ko twavuganira ijambo rivuga silaha inayofaa kwa vita. Urwo rugamba uriho na Satani, urwo rugamba uhaye urwana none, hari intwaro ikenewe ugomba gukoresha kugira ngo ubashe kurunesha. Kandi hari aho Bibiri ivuga mu Baroma ngo ibyanditswe kera ngo byose byandikiwe kutwigisha. Amakuru y'aba Dawidi, amakuru y'abandi bose babaye intwari ku rugamba, bararwana. Hari uko barwanye, hari intwaro barwanishije. Natwe ab'iki gihe byandikiwe kugira ngo natwe tugere ikirenge mu cyabo, tubigireho, turwane nk'uko barwanye, turwanishe intwaro nk'izo barwanishije, kugira ngo natwe bizaduheshe kunesha, kuko Imana yo yayindi ntihinduka. Silaha inayofaa kwa vita. Umusirikare wese ahabwa intwaro ajana ku rugamba, arwanisha urugamba. Abasirikare ni abantu bariyangaje, ni abahamagawe, baraza. Nyuma yo kuza baratozwa, nyuma yo gutozwa bahabwa intwaro bagomba kurwanisha. Itorero, abakirisitu b'abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa. Hari uwavuze ngo ntashome. Ahandi hirya no hino mu bihugu hari abashomeri, hari abatagira imirimo. Ariko Imana uwihamagaye wese, abo yahamagaye bose, hari imirimo yabahaye, kandi ntabwo yadutumye mu isi arirwo rugamba uwanja wa mapambano, ikibuga cy'imirwano cy'intambara ngo itwohereze turi imbokoboko. Hari icyo yampaye, hari icyo yaguhaye. Iyo tugikoresheje dutsinda Satani, iyo tugikoresheje neza. Haleluya! Ibikomeye biroroha, ahatari inzira haba inzira. Haleluya! Ikibazo rero ni ukudakoresha intwaro wahawe, ugatekereza iz'abandi cyangwa se ukararikira iz'abandi. Oya, iyawe niyo ngiyo irahagije. Hari amagambo n'ubundi ya Dawidi, hari ubwo yagiye gusaba intwaro muri bya bihe by'ubutayu, asaba umutambyi ngo nta ntwaro iri aho, nta nkota, nta ntwaro. Aravuga ngo hari iyo wikishije Goliyati, niyo. Aravuga ngo yimpe, kuko nta yindi yiruta, nta yindi yiruta. Haleluya! Iyi Imana yaguhaye nyine nta yindi yiruta, nta yindi yiruta, niyo uzi ukoresha iyo ngiyo. Haleluya! Twaravuze ejo ngo Dawidi yagaze aririmba, imyuka mibi ikava kuri Sawuli. Nuko nawe uzi uririmba, nimba warahawe kuririmba, nawe uzi usenga, nimba warahawe gusenga, nawe uzi uvuga ijambo ry'Imana, nawe uzi ukora biri uzi ukora, bikazana umusaruro mwiza. Tutagiye kure, twarangirije no kuvuga ngo habe na Satani ubwe
ntaza apfa kuzana ibintu bya nuvo bishasha, intwaro nshasha, ariko izo yakoresheje kera, uburiganya yakoresheje kuri Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Pawulo wo mu gihe cyacu cy'isezerano rishya yaravuze ngo n'abakwereye umugabo kugira ngo nzamubashingire muri umwari gutyo, ngo ariko ndatinya yuko uburiganya ya nzoka yakoresheje n'ubundi yabukoresha gahuma imitima yanyu, yabukoresha gatakaza kwera kwanyu, yabukoresha aracyakoresha intwaro yakoresheje zikubika isi, zigatsinda benshi, zigasubiza benshi inyuma, zigakura benshi mu byizero. Izo yakoresheje kera n'ubu aracyazikoresha, kandi ikibabaje ni uko abantu bataba amaso, n'ubundi azikoresha ntibabe maso ngo babone ko ari satani waje, ari intwaro za satani zazikora, bakemera gutsindwa. Lakini Biblia inasema ya kwamba tusishindwe na ubaya, lakini tushinde ubaya kwa wema. Ngo ikibi cye kukunesha ari kuneshesha ikibi gukora icyiza. Haleluya. Nanone turakomeje, ni inkuru twavuze za Dawidi na Goliyati, Abisiraheli n'Abafilisitiya ku rugamba. Aho twacikirije, Dawidi hari uko yagiye ku rugamba, Goliyati nawe hari uko yagiye. Reka tubivugeho. Dawidi ngo yasatiriye Goliyati afite kwizera. Daudi akiwa na imani katika Mungu asiyeonekana lakini asiyeshindwa, Daudi akamkaribia yule Mfilisti. Haleluya. Dawidi yasatiriye, yegereye Goliyati, afite kwizera kumana itaboneka ariko kandi itazitsindwa. Imana itaboneka, Imana itazitsindwa, niyo yagiye yiringiye, niyo yagiye yishingikirije. N'intwaro kurwana wishingikirije Imana, n'intwaro itazitsindwa. Haleluya. Yiringiye, yishingikirije, yizeye Imana itaboneshwa amaso y'abanyamubiri, ariko iriho itazitsindwa. Haleluya. Yegera Umufilisitiya. Naho Goliyati ngo yagiye nk'uko bisanzwe, kuko yari yaramenyereye strategy ziwe, ngo uko yari yaramenyereye n'ubundi niko yagiye. Yagiraga ibintu by'iterabwoba. Goliyati alitikia kama kawaida ya mbinu zake za kutishia. Kulikuwa na laani tu, lakini laana zao haziwezi kufanya chochote kwa wale ambao wanapigana wakiamini Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Migisha cyangwa se imivumo y'aba Goliyati, imivumo y'abariya bose bagiye kuvuma ubwoko bw'Imana, bikanga ba Balamu na Balaki, Imana izihindura umugisha. Ngo niko Goliyati yagiye yagendanaga ibintu by'ibikabyo by'iterabwoba byo gukankama no kuvuma, ariko ntacyo biza bitwara. Abahagurutse biringa izina ry'Imana bamenye guhitamwo intwaro bagomba kurwanisha.
hari amagambo katanu kuri Goliati. Neno la kwanza, alizarau umri wa Daudi. Neno la pili, akazarau silaha zake. Neno la tatu, akamlaani Daudi kwa miungu yake. Neno la nne, akajivuna kusema kama Daudi atakuwa chakula cha ndege. Neno la tano, hakujua kama hakukuwa na nguvu zozote mbele ya Mungu wa Israeli. Nuko byari bimeze kuri Goliyati. Umwe yagiye yiringiye Imana itagaragara kandi itazitsindwa, uwundi iwe gusa ngo asuzugurira kugayira Dawidi mu rukoba. Imyaka yiwe abona ntakigenda, dateye ubwoba. Intwaro yazanye arazisuzugura, atangira kumuvuma mu izina ry'ibigirwamana. Bigira amaso bitabona, bigira amatwi bitumva, bigira akanwa bitavuga, bitagenda. Yikubita ku mutima ngo uyu munsi ngo aramugaburira ibisiga, ariko kandi ngo ntiyamenye yuko ari ubusa nimba novuga gute, ubusa ari ntacyo arico imbere y'Imana ya Israheli. Uko niko umwanzi duhanganye Satani n'abamukorera baza bakanga abatazi Imana bagahinda imishitsi. Uko niko bimeze. Mazungumzo ya jinsi hiyo yaliyo matupu yanaweza kuwaogopesha wale wasiomjua Mungu wao, lakini Daudi aliona vita katika mtazamo ulio sahihi. Alijua kwamba vita ilikuwa ya Bwana. 17:47 Samueli wa kwanza. Kama ilivyokuwa kwa Daudi na Yoshua kabla yake. Yoshua 5:14 hadi 15. Hatutakiwe kusahau kwamba Mungu ni mtendakazi au mfanyakazi, na sisi ni vyombo ambavyo yeye huvitumia kwa kutendea kazi. Haleluya, haleluya. Amagambo be nayo y'iterabwoba Satani arayakoresha, n'abamukorera barayakoresha, bagakanga abatazi Imana yabo, abatiringa Imana yaremye ijuru n'isi, abatiringa Imana ikomeye, abatiringa Imana itazitsindwa. Iyo bumvise amagambo nk'aya ba Goliyati bahinda imishitsi. Ariko Dawidi we siko byari bimeze. Yabonye urugamba mu buryo bwiza. Uko bimeze ntibyamuteye ubwoba, ntibyamukanze. Kandi ngo yarazi yuko urugamba atari urwe, urugamba rw'Uwiteka. Haleluya. Ndirimbo ngo mureke Imana yirwanirire, mureke Imana yiburanire, ngo urugamba si urwawe, wicecekere, Imana izirwanirira. Iwe nuko yabibonye, iwe nuko yabimenye. Haleluya. Wa munsi ku nyanja Musa nuko yavuze ngo mwicecekere, 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 ngo murebe agakiza Imana iri bubazanire uyu munsi. Ngo Abanyegiputa mubona timuzongera kubakiryera, timuzongera kubabona. Bahimbye indirimbo bararirimba ngo ifarashi n'uwo yarihetse Imana yabiroshe mu nyanja. Haleluya. Bamenye yuko urugamba atari urwabo, hari uzi ubarwanirira, hari uzi ubarwanirira.
muririmbyi wundi ngo niwo ndwanirira amana ndetse mpeshwa amahoro nawe uri umwungeri uzundagira. Haleluya. navuga ngo ndakwizeye, ndakwiringiye, nta wundi nakugereranya nawe. Dawidi nuko yagiye bituma anesha urugamba. Yamenye ko urugamba atari urwe, ahubwo n'urw'Uwiteka utazutsindwa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Rero reka tuze kuvuga andi magambo makeya hano. Avuga yuko Imana itwitiza ariko urugamba rurwaye, ikorera muri twe. Dawidi nuko yabonye ibintu, nawe aba ari uko zoza ubona ibintu. Udafite icyo upfa n'Imana uzumenya ko hari icyo Imana ishaka gukora igukoresheje nk'igikoresho. Haleluya, haleluya. Niko twavuze ngo hatutakiwi kusahau kwamba Mungu ni mtendakazi au mfanyakazi, na sisi ni vyombo ambavyo yeye huvitumia kwa kutenda kazi. Bene data aho ngaho ndagira ngo tuhace akarongo, tuhace akarongo. Wewe uri igikoresha Imana yitiza igatsinda urugamba, igakora ibikomeye, igahesha izina ryayo icubahiro. Hari uko dukwiriye kuba tumeze nk'aba Dawidi, twuzuye kwizera, twishingikirije kuri yo, hanyuma nayo izitwitiza nk'igikoresho. Imana yitiza ibintu byose yaremye, igakora ibintu. Hari amagambo menshi muri Bibiliya, ko muri Yoweri 2:25 ivuga ngo nzabashumbusha ibyo inzige, kagungu n'ibindi, ngo ingabo zanje zikomeye n'abatumyemwo zangirije. Hari uko Imana yabakubise inkoni, ikoresha inzige, ikoresha za kagungu n'ibindi bibarira imyaka, ariko igihe Imana yaza ibahindurira ibintu bihanye baciye bugufi, yavuze ngo nzabagarurira ibyangirijwe na za ngabo zanje zikomeye. Imana izayitiza n'ibintu byose, ariko cyane cyane ikunda kutwitiza nk'abantu. Ikenera umuntu, ikenera abantu, ikeneye abapapa, ikeneye abamama, ikeneye urubyiruko rwacu rw'abahungu n'abakobwa, kugira ngo ibashe gukora ibintu, ibashe gukora imirimo, ibashe gukora imirimo. Haleluya. Kwitiza ibindi bintu byaremwe na byose ni ibyayo, biri mu butware bwayo, ariko cyane cyane kuva Imana imaze kurema umuntu, ikenera abahagaze uko ishaka kugira ngo izibitiza, ikora imirimo. Haleluya. Hari amagambo ari muri Yeremiya 51:20. Haleluya. Haleluya. Avuga ngo uri igikoresho nitiza ngakora, igikoresho nitiza ngakora. Mwanzoni Babeli ulilinganishwa na nyundo, na sasa taifa linalinganishwa au linaelezwa kama rungu ya Bwana, rungu ya Bwana ya vita. Haleluya, haleluya, haleluya. Uri intwaro, uri inyundo, uri igikoresho Imana ikoresha imenaguza ibi byitwa ko bikomeye, ikora imirimo. Ngo ni wewe nzamenaguza amahanga, ni wewe
ni wewe. Mureke twongere tuba ibikoresho byiza mu maboko y'Imana. Rya jambo ryo muri Timote ngo umuntu niyeza akitandukanya n'ibibi azaba abaye igikoresho cyo gukoreshwa iby'icubahiro, kigirira nyiracu umumaro, cyaremewe imirimo myiza yose. Urugamba rwari urw'Imana, kubera ko Dawidi ngo yari ahagarariye Imana, yari ahagarariye n'abantu b'Imana. Goliyati ahagarariye Satani n'abamukorera. Byasabaga ko haba igikoresho cyiza mu maboko y'Imana, amaze ikamukoresha ubutwari. Zubahisha Imana bituma Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Isaya 6:8. Isaya yaragize igihe mu nzu y'Imana, yari umuhanuzi wavugaga ole ole, ngo buce Imana iramwiyereka ngo abona yuko agayitse, asuzuguritse, yanduye, ariko marayika azana ikara aramweza. Amaze kumweza 6:8, Imana ngo ikenera umuntu yotuma. Ninde twotuma? Ninde wotugendera? Isaya aravuga ngo ndi hano, tuma. Amaze kwezwa, Imana iramutuma agendera Imana, agendera Imana, agendera Imana. Imana ikeneye ko twezwa tukaba ibikoresho izaza yitiza, igavuga, igakora, tukaza tugendera Imana. Haleluya. Abakorinto ba kabiri 5:20 havuga ko turi abambasaderi. Sisi ni mawakili, turaba abambasaderi, abambasaderi. Haleluya, haleluya. Abambasaderi, abambasaderi mu cyimbo cya Kristo, turakora mu cyimbo cya Kristo, abambasaderi mu cyimbo cya Kristo. Haleluya. Ego umu ambasaderi uhagarariye igihugu cye hari uko yitwara, hari uko agomba kugihagararira neza. Hano haravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Guhagararira Imana ku isi, Imana ikeneye aba yihagararira. Niyo irwana, urugamba n'urwayo. Intambara tubona hirya no hino zabera na Satani n'ibindi, Imana ibikeneye kutubona duhagaze mu buryo bwiza, kugira ngo itwitize, ikora ibitangaza bihesha izina rya icubahiro. Haleluya. Bihesha izina rya icubahiro, bihesha izina rya icubahiro. Ngo ibitangaza, ibi bitangaza byose ngo bizagendana n'abizera. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazakora. Abigishwa baha batangazwa n'ibyo Yesu akoze. Yaravuze ngo ntimutangazwe n'ibi, nimugira kwizera gutoya kuko akabuto ka Sinapi, muzabwira imisozi ngo nishinguka aho itabwe kure. Imana ikeneye abawuzuye kwizera. Imana ikeneye abahagaze neza kugira ngo izigenda ishingura imisozi, izigenda ihindura ibintu, izigenda ihindura ibintu. Hari ibikwiriye guhinduka, ariko n'Imana izihindura kandi ibinyujije mu bera bayo, mu bagaragu bayo n'abagaragukazi bayo, bahagaze uko ishaka bayiringiye. Mwanya wacu urabaye. Imana idufashe tumenya intwaro tugomba guhitamo kurwanisha ku rugamba turiho. Numenya guhitamo intwaro neza nk'uko Dawidi yabikoze, tuzatsindwa. Uzagenda unesha, tuzanesha isi, tuzanesha Satani, tuzarangiza urugendo rwacu neza hano ku isi.
imana iduhana n'umugisha. Mwari kumwe n'umwungeri Kennedy Bunia muri province ya Ituri Kongo Kinshasa. Imana ibaha imigisha, imana ibagirire neza, twongere duhaguruke tube ku rugamba kandi tugenda tunesha uko ibihe bihaye ibindi. Yesu natugirire neza, mugubwe neza, mugire ibihe byiza, mutabarwe n'Imana, impinduka zibe. Ego ba Goliyati bari imbere yanyu, Imana ibatsindira imbere yanyu, icyubahiro kizamurirwa Imana. Umunsi mwiza kuri twese, abandi ijoro ryiza.